kan. Malah kan kandi. Yang ulin, malah tuh kolesterol. Kandi. Nah tuh. Halus dulunya. Oh, ke pasir Saninten bae tuh. Nah, begitu hade. Oh, mau beng dulu kan beng. Mana? Yang ulin malah tuh kolesterol. Lamun hayang si kolesterol, kalau jauh-jauh pasir Saninten Araus, kurang pasir Saninten ari PKW mah. Goblok aing teh ngomong gitu. Solusi kayak ulah kayak mau solusi. Ka pasir Saninten ulah jauh-jauh. Anu daripada jauh-jauh ka capek-capek pasir Saninten Araus. Si kakangnya tadi teh ngomong gitu Robeng. Solusi geus ulah emosi solusi ya mah. Solusi. Kelak teh. Ya. Ah, tolong nges yuk. Tolong. Tolong nges. Ini parah nih.